Nimitize omo ikikasa na yemsere wo makoma no madwene. Well, they don't know the gospel. Some ameni woni ma samwe wo ho anyame aka kire no a. Ko ntie wo mu. Ayi madam, oye Kristo nyime bo a. Onye Kristo. Aha. Ena ayi adifo mbi so omo sisi ye Kristo fo. So, ena me ka bibi se. Obi a vice president. Omo bua no se wo di nkunima. Omo hwe Ghana so. Why don't you pray for him? Nyango bo kan he say, ayi okotra ne ka mo bi. Nyame na hijira hwan. Wonti de nyame ka oba aburu mu. Ono sani pa na wo hye san komo no oje ni gina bia ti san wa wurade. For me mamo akwaba shronko eba too much GA fidie eso dane dano enkoma trendy ewo man mu atese wo biade na no atumu bia wo kebi no eno ene de ebe so mo se na won so wo hwe ubetimi enye bi ate ewo mu na won so adwenche no wanya konya ede atudwa ewo ye comment section honum na no sana me kan na munua bana na amo owusu me ka kosi se efida eye NDC amayoko no eyi eye mame professor na Opoku Agyemang as running mate a wombedi eye ye Rajon Dromani Mahamechi na tese 2020 election wonyina ema NDC amayoko no as womo tese flag bearer ene biom so running mate a obedi vice president in case say womo etimi ewinia na no ena womo di nsem na beto abonte na se Ghana fododo na bebre na akasa etia ebi so e support ebi eni Agyemang no tutu e ka so we de abama yaye mu nanso womo mo kasetia no asede te se womo danso amana ye sronku bi eye asofo e kasetia politicians for e kasetia esi ade de nko te se wobi a ono so abefrem ono to na no di sem abeto asokra eye Mallam foforo bi so a ebiem te beto aka se odunsini a wo Ghana ono so e de ne de a wo efa ensem no abeto abonte na ebutuafo asem we beto abonte womo mo te se womo ka di ensem ato abonte de dada efa de besi eye afi 2020 ni no womo di ya womo kan ye hya adaka mu ni amu koyi pie ye e mo womo medi ewuse edi wuse efa ho eye meka na meka eye odifo na jogezi ni ebiem so no Rev.Owusu Bempah ono so ne di ya tese beto mu sa no na otu hwe edi ye mienu na bako eye enije mu se nkunimdie be banti we the first fulfillment ni ti enije but ko ebe ye no de eno mmemu but Rev.Owusu Bempah de no na eye about owuo ensem amate se afoforo omu de omu gi edi ensem omu suro mama mene pa amate se ebi kire ne de onye bi ka se o won twinsan na owuo de enfeni ago bi so ka se o ye ntwambo ena asofo abade o didi me ya no wo kan sem gumfa na te se o de abonhu na wade papa bi kakra na wo hwe nim kampo no na ahwere wonti mani je se enya asokrantie edi ye no wontwa mbokra no wonko nenim na ne niemu no Mallam foforo ya me ka na asema waba abonte ne nsema wabeka no ama te se edi ye na abeto dada na ase hyebu Kenya bi o se die na all patch no na ebusafo mame enkinka eye Mallam Sam una ono ne dia wode abeto Facebook a wode eko edi akoma eye mame professor na Jane Opoku Agyemang say en watro ne nsem no say Professor na Jane Opoku Agyemang, congratulations. You are spiritually advised not to use your personal belonging car from 7 p.m. on the 7th of July 2020 up to 72 hours. You can use anybody's car to any part of the country or world. Professor Nana Jane Opoku Agyemang add additional 2 draft queens. Hears together with angels. Hears and listen to this carefully. I therefore advise the people around her to help her execute the advice. You are very lucky that God has shown it to me. After the 72 hours, you can feel free to use your own car. Please do away with logic, reasoning, bureaucracy, certificates, and position, and grab God and the Spirit. May the Almighty Allah protect us all. The details is in the hands of our Creator. I know all the patch, let's say. Mami Professor na Opoku Agyemang wonu anika wo yusu no efi 7 July enumre 7 p.m. ekosi
after 72 good hours and nam yensa no mema no emfa ne nsa enka saa ka no won't you obi there so baby bi obekọ bia de no de emfa ho anya asem wo betimi akọ nanum mema no emfa ono ane ka no entu sa na mo no won yusu afufro ka ne busuafo ne nafofo ebetima yo bibia abato no ankasa de mema no enyusu esan se bibi ewo ho a ekoso a se wokotia efutuo we no wokoya bibi besi ewo hu ma te se enye ne danti mema no nwin ade a wasua ho certificate a wanya ho se to asomo nyanse wo mu mema no ensusu eno ho kra bo onya no kra to ho na wonti efutuo a wode ema no won so nyankopon emu na ebiem so ahonhoma ono Mallam no edi tu no fo no won so mu se le ya de ye pede ama no enye ho emfa ema no na wey na gana fo bi say sa position baku we pe amami ya be fa running mate kekeyi adent na ye yi obi as running mate na tese hu nsema ye hunya wo Ghana ha say anna hu nsema bebre wo mo twi signing nema nsem hu kwa na ye kafa eye mami position nti Bempah ene wom ensem we ene de keka hu nti yatonsa e de afre apostle Agyemang press wo mra ni hu asem we ni puma sibrante ko bebi agyebre ye twan ho abasesia So emamo akwa bashonku biem apostle Agyemang pepe ena woti eye mensani faso na asafo wodan no eye the Bible Church of God 7 days open na chira kwa eye Kaswatuba junction open ena na asafo no ewo apostle mi wakwa ba me joso mi mame bibia boko Owusu anu Kristo adumti ni Nyankopon dokesi nti eye impom dia eye mo anwoden me dem anka na mboa the urade ayeme no I saw a ghost watchman. We a ghost watchman there. Who watches the watchman? Yeah. Maybe I don't know. Apostle. Now so who here? Me who here? But assembly to me to say. Assembly esuma minti. Na who me so kakra. Sound. Apostle. Me me masentie ni here. NDC for ever since I omo politics no. Omo ye prime minister Mampeni Dada Yera John Dramani Mahama as one flag bearer for Afi Abato no. Nkofo dodo na ahwe nim say say eye park besim sata we free munti. Why ne ba begina na chi as ne running mate and say the vice president say we di nkunuma. Nkofo ahwe nim so akwa say na we ya beka say na we ya ba say we ye de ani afemu a ye nheda ante hwe ko si say wo mo ankasa epe breba abonti be kire mu say si ade do mo yi obi na wo mo yi onkwako no nka obi nya position foforo a nke enije but after mami ya ye no ehun se ma eba abonti no aye bebre edi ye ba a politician for so ka omo de se si ano Mallam bi so aba abonti abeka ne de na apostle making can say what say them or kan no meti pa na position bakwi ensem wonya eba found na de pa na ekoso yo Owusu a nyame nhira we di kan da wasen so nyame nhira onu aduma efo nyina too much gh orade mpejamo omomo so dwie ni awie amen that man anya kama ntini say more than 10 times amen yaso mechia ahwefo omo ni atiefo omo nso eya ade omo na muntini eya adwuma yi na afes mechia masorema ene meyiri nyina urade nhirihira bibiara too much gh mo fidie kesi correct pa Owusu a wasem yo obusami politicians no ani nipa wo wiase no Nyankopon kro ohunu asem a won kan kire nipa biu ohunu asem a won kan kire nipa biu so abere fa no Nyankopon me dia me kaza mystery po so na singa de nyame kan kire nipa enipa ntie nyame sa se nipa ya so bra chie Ezekiel ofra no chapter 1-2 no okay a wase me small awo kansen pa kire oman no na minimi se omo ye abusua asonwuyefo
Oma so nti wo mutio wo mantio wo de kaminsam kire wo so nti mi ka say asodin wo nipa mpanya mi asem de nti mi ka say hwe ewiase ayetimu no onyame na ba na de o nti wo kwati nyame a baba wo se mo kwati mi a baba yesu wo se mo kwati mi a mo ntimi nya hwe so nti ahiniye nyame na boy wo hihye ni nyina to wiase so eno odi nipa enso ye go mu di yeso hene ena empenuwo no president vice chief justice no ho nka ho nyina ni nyina ewo ho edi se position bi da ho a ese ade bufuro ede esha anemu edi according to Ghana constitution no se yenya opposition na government in power kura no onya na ne vice na be di ekire ana meboa aha ena NDC omayi wo mo flag bearer di obegina oma ayi party nanim na ya to aba odi nkunuma obedi president na eso onya na be di ekire ena watro no ahwemu a ena akokoyi maame Opoku Agyemang formerly no ye education minister was also be ye vice chancellor at University of Cape Coast ana ana odivu obesi say odi akonwa na bia obewu nti ne obi so se ne car on tram for about 72 hours yes ana di sana beto dwa mi edi won gura se buru be nan o obi e Canada enti maame no onye den enti emese Ghana for maame no onye den radio so television so na nkofo atrans ne debate enye nipa na mahama obeyi no so odi nachi ene oba no wayi no me kan Esther time uka the book of Esther na ohin Ahazaros opu oba bi esi oba ofiri ho na emu no emanu koshia oka so mu ayese bibiti say beauty contest ana say bibisa oko e mo muduru ho no ana o choose Esther obi anka ho re oyin na choose Esther what the story ni na the book of Esther oyin yi no anu na ohin bi ayi na be di akire ana say wayi ohin bi party bi ayi ohin bi ni kan sa na mu kika ho asem say wo say won tran kan mu bewu ena say ena Mallam fo nyina so ba mu ena mu so kika bi hwe na mi gan cho se ma me no wo ye Kristoni a on tie de omo kan onyina ni di gidiem obi antimi nya no he de oso bewu 72 hours fro ne kan no on fro ne kan wa ton ko ba bi onko fo bi kan entre we nya nza be nu omo buadi hu na won pesca di no omo ye sa ma mi kan se mi cho Jeremiah 14:14 ene Jeremiah 23 ewi ameba ho nso Jeremiah 14:14 ewurade asem ni etiefo awefo esramunya masona muntie onyankopon say we go the Bible way nyame asem ni hia ma me mo osuro won kwa asore ana ma ko usu a won kwa asore eja nyame na titi chire so de mi busa kakra bi o ni enti ewurade asem na ewurade ka kire mi se o ka kire Jeremiah se atro na diwo no e de hye me di mu nkom me nsuma won na me hye won na me nkasa me nkire wo mu atro anisuade hunu ene nkom hye ene asewhunu ene wo mu akoma mu enada ene o ka kire mu yi amen me de 23 ne ka ho a kire wade 23:16 sa asafo urade sienie muntie adifo a wo hye mu nkom no ensem wode mu kɔ ahuhudiem wo ma kuma bani suade hunu ene wo kan enfira urade anum amen wo ndi wo yango ko hwe sa agidivo nya mema nkwa na agidivo obabu o gidie kura se
ayi oberema eti de me kan say de adifo no a akonfo di obonsam adifo ne kristo mu adifo ya mu ekika nsam no awurade se ma otie ho na ono yayina oyina onfogati bibia sa wodi ayi your friend say so nyankopon wo afa hanu betimi no odi asi so nyame ti wachi a obonsam ne hwan obonsam woni hwan adentina Ghana vo mo pekasa mekan straight men to sabe Ghana vo okodo yayi vice president o maye duma na mo mampaye man mo mampaye e mama me no so wonya correct kura nyame ma nya correct because Frank Burial Don Mahama wonya yina wie o sesa ne da apostle yes who did he say bibi wo wiase bibi be no wiase apostle bibi say so why apostle ntina bibi say no some de ho bibi wo wiase enti bibi wo wiase na say asofo abeka bi tesi a efi asofo no efi Kristo sumo awura eye Mallam sumo Mallam fo so na eba abonti abeka bia fa na Mallam kro ya so no endrada eye wo ba otonwom Misbel onu so ba abonti bebo Mallam we din say Mallam we ana ade asem ehye eye prophet na jogeze ano kire ne say afi we oba na ndc fo be yinu e ma ne gina so ehye nkominti e be say onu so kura oni hwekrampo no owode bibi odi eni odi hu ade de kire de besi e wa foforo nti say wetimi ache bi say no no so ekra bibi edisi wo gina so e de aka kire eye maame ne say won hwe ne hu ye ne ka wo twi no mema ni entwi na man fa nyansa ni certificate ni su ehu bi atoto say asem wo kan de medwe wansa na won di so say na honhom na ewrade na aka kire na ono so ka kire no sa no enti won nyine say bibi e wo wiase enu nti na nam so amate say asofo akabi esi ade Mallam so di na notum akabi me da say Owusu a hwe ohun Barbara kan Fair John chapter 4 verse 4 to 6 was say the woman the timu no oso che de wo wiase so ye kristonia me wanu nyina ye nsenhu ne nkwara asem ma me yo what bisam ya me you are wrong na the American say Acts 5:29 Bible say esese ye tie nyankopon mu esiri nipa esese ye tie nyame mu siri nipa sa wo kinka Bible no nyame asem o ka nyina no ene ni nyankopon asem ni protection okay ene protect ye enti me the American say mo tie di ifo no me entie Mallam mo ntie obia o ntie nyankopon o hu so ye Kristo ni na nyame na die adwuma na ma no hu say Daniel 2:20-21 to 22 o say onin onyame na ma hemfo so ene obra hemfo so say so na si hene no tu hene okay what you say Nebuchadnezzar prawo kan Daniel chapter 4:35 to 40 emra nyankopon ma ne Daniel aboa o Daniel aboa wie no confess o no aka nanu asem o so onyankopon ono ena sachira blend na otuan mo so o ma ho so obi o ma no so otumi blend ase ono o si nyame ne si hini no to hini o position ekuta obi a nyame na de ma ne ni pe hu ye de nim si ya to aba nso bia obedia akonya bia evri nyankopon akonya bia wo wiase nyina Nebuchadnezzar kan ene nyankopon so e ka hye Nebuchadnezzar se hwe me kire wo se me na me di nipa ahini yesu tumi nipa ahini nyina so tumi okay na me di ma obiara me pe Nebuchadnezzar no nya Israel ni o he was a Gentile king no ni me say nyankopon ono de o tumi nya hwe ma no no ni me nyankopon what you say edi amama me fu ahemfo ni ade ni akonya ni nyina no onyame na ahihya gu o so edi say ye wo Ghana ha ne nyame ahihye ye to aba no na akufu adu ne nya akonya no first Mahama wo firi ho ye sa be premium do obedi akonya no enya bibia o nyankopon na di na si wo edi do yi na be di ekira ade na mu hunu mo what you say who be who I don't understand them anti apostle who dey hu ni say ehunehuna no mo dey huna oh na kanya hunu na e dey
enya hununa ene om sade a wa omo mama me ni nyai no omo anko chusu de woye no fama mom fama mama na asem fara asem ko waye nsem hunu ne nsemfo me de me no omo nyadwene de omo kika nyina no ah me ayam me ya na yema were ho se onipa ye de obi esi obi won so a unse ye de na si saa no wayi ni saa no ahoya wo ebia na honi pan nka wase onya no wanya eno so wo ho eni bia ho ahoya ho ana meboa eno kre edo wo fa kwan bi so aka bibi se nyankopon na se nyankopon se wo mo boada nyankopon se won so obi a atroni so ade hunu ne nkom hye ano mo e ka che oman no edi maame Jane Opoku Agyemang misraw entie de omo keka no Bempah we nipa awurade say ko sha okukwam Matthew chapter 6 verse 5 down waso ko sha upiem wo dem kan puntum bo waja wo okukwam mpaye na de wo akoma mu no ka che nyankopon no yambe ya ma na de ba akoma ya na ehia nyankopon John 31 Papa Jesus say ye nimse nyankopon tie di boni ani na so bi esuro no feri nyankopon no ye de wo pa onu na awurade tie ni so ne nyina ne se onipa bia wo hwe wa kwan yi wo hu krononum abosomsom enuro enyema basa na wa twon firi niema entri nyina ho obo mpa ya na awurade asom baye bi entimi stop o apostle mama fa adwentwe bi ankofo ede aba no entudwa ebutuafo we efri frimpon Newton or say if indeed all these warnings are true then Ghanaians must be very careful of Mahama. If his vice can be used as sacrifice, then how much you ordinary Ghanaian the way so can we efri trend no need what they about saying these attention seekers have started that's their village lifestyle again. In fact, Ghana a problematic country. When something like this happens, then you see all sorts of people coming out with fake prophecies. Apostle me comment the besia. The kind comment the kind assembly woman striking must say one ye de man mami will be a man one e for ma politicians for ma Ghana for be ma they see the Mallam no so den one ya bekan wa de mama mi say akonya no work for no hwe ni mu ye wo ho na no pete say ye betimi de sobo abo ye rajon domani mama say wonu nti na one is when because obi on ne be hia bia wo ni peni je mu pe na say onuga konato ye hu say former president Professor Atta Mills Okoye na ebiemu nso no vice president on ne ejina ye ono so misata ono so eko atisi awasabe yi obi foforo no nti hu ni se de abrante yi kan bibi betima wo musa Owusu ayi me koso dawase njan emra wo so won se tio politicians no omo ha adwene politicians udi omo chira ubedi udokono kwa so politicians ye tambia abatie so obi kura hu ya bo obi tuo obi akọ obi sikan obi ayesei esembebre so na sese mami onya wo mudan edi no onya wo onu wotene baby eni abafire se o medi akonwa eni akonwa no so no basika na kotoe enukwe enya akosi akonwa ewo kurobim ana abusuam eye Ghana akonwa ena abeto winkan sa ena opani no yidio obaboa na madwuma na akoso edi ense hunu no mo keka meme nti o masi o because onyame obo ne so na sase no ono nim de o ye mami waye dwuma o Ghana bebre wodi ayida vice chancellor university education ministry waye dwuma wo ho waye nyuma bebre waye professor mu yo obi oye professor bia wo hwem makochiri na dwini mu do obi wo ho a me kan no eye de ya wonim se nipa tisa nipa tisa mo na wey no Judas mi bo okay
Judas emra Yesu Kristo oba bi ekọ no mra no woni asuafo na hia na omu didi oba no oyodwamanfo ba so di oba oduro no okuta love interview na board ba Luke chapter 12 no ayi na board ba eti ohwiegu Yesu na ase so ohwiegu ni na ase no no odi ni 3 year den ebe pai oye wie no woni ma so Judas kan Judas adeji na say love interview na board sa ne board wa say no kwa tenka eni nka yenko ton ka go ton eni kenka wenye ska na ke dia chehiafo so ona so ka o ene Kristo hunu na adwene na koma nyina sese no esika ni birefo edi kesika no ke go ton e ba onu so na ye wo mo treasure ebediri wa no onu sika no hwie bi because na ni briska so ene Yesu ye we wa ye dia ma mi wu ni mi sie da so se dia adini sitie edi obu on ma bibi kosoa ne na dwene obekan asem ya asenya asem esinu na dwene mu ni na koma mu ni batirim nobody knows no one knows so ni se nipa na oni ni ko gina no enti no wo mo kasa se because say nipa no oni afofre gina ma wo mo a ono mo gina no so ni atoto anye ba ko mienu eso enti hu se nti no mo kan sem sa e dia che no ye se hu bi pen enti na oni obi ehia pen for vice president oni obi ye rap akwesi Mr. Atawo you say we nya the baby koi oni ni hia yo omo twem omo bre ni twem wie no otoye na say na nti say obi di akonya na owu a na ye fa foforo ni kosi so a na wo say wo ni Ghana fo anhye da nti ase Professor Atamo so de no so wo man anhye da nti ase na mi musa Ghana fo say owu ben na aba Ghana ha enipa ate ase da owu na owu ba obi enu obeti ase wo yare na owu a wawu na nkopon kon anim ye bo otuo na owu a na nkopon kon anim we say soja ni bia mukum wo Central Region over Bino. No, yeah, a captain, a president Mahama, Captain Mahama, so no. You're quite a Nipapa Zukum. And now, you're quite a Nipapa Zukum. Nay, ya, I'll take. See, and Tiasia. Yan Tiasia, and the position, and the other man Bavro. Yan Tiasia. A just a young woman, a teddy or yassi, or whoop bia or biantiasia. Just say, a rabina coupon. And it's who. Misa obe vice president wo wu oko akonya na da ho Mahama pa go fra shewa no ko yi mami so o ma shewa enti ma ba ko no wu ye ni ntino enti ana mi say hwe ayi Owusu a Ghana ho wo mu antrusu obi ma Mahama ne so mu ye ne sa ne be ye a o mu nyame ye ade emra no kire se ayi flag bearer ho wono na ese se wo chusu device na ba die kire nyesa enukre no wo chusu a edi nipa bebrebe ema bebrebe emema bebrebe politicians bebrebe wode wo nyina ne betuma ye adwuma ba ko pen no wode ne ba ye adwuma edi ba ko no wode ne ye adwuma no eno nsem bebrebe ena di wo we o say me I don't believe them. I don't believe those prophets wo mo gura mo je gina hene so obi ye ka so be a prophet ya nya bi no mo didi Ghana head you know ye no be catch no pray hwa ayi John the Baptist wo ye nya me prophet no ono aduano kra no oni bi entuntum me ene awo ene no odi Matthew chapter 3 1-6 prophet Elijah no aduane no mu die enya enwane yimponkyerene ene mprekonam ene aduane basa no mu die o nyame prophet enya ni se o mu tie kika kasa na ka so bi a prophet a wo mu die o mu di agoro ko izem ni ko musa prophet bi o shedem be se 1 year o pie what o de won sem nia ebere ne futo ben e na o de be ma eye mama Professor Jane na Opoku Agyemang ma futu ani se mama Jane Opoku Agyemang ma bunya du
nenya gidie na gina onan so na ntie de nkrofo keka na wachire wotie tie nkrofo nsem a atesem enya ntomago ne yesi ahata bonten ene nipa bia nso no onipa mama bia ne ho ahi ena ayi odisai asrewa omuntankesi a etuno he na wamenga se minchiro ansanam dia kowie penfo bu bi se anoma bia ode ne ho botuntun sachi no ye hyena dodo ntunu ede ne kɔ anopa beso edi mami je di omo kika no e pa chopi don't mind them anya sa ye do bɛkɔ anopa beso ama woni mo guase gina wo mudiem na toro no mo die me na me catch row play mahama yiwa wayu no me gini se yankopon ensa wo mu because nyame na sisi hene etutu hene eye bibia wasasi so ese otie yankopon mu si nipa ti wayiwa hu se yankopon na de wabesi wo se beboa o ma no na tuwa na baye no waye ne se ne fata the Ghana for politicians mum ye hwene munya adwuma ni yie eno na hia me ye ka kwan ye ye nsuo nye mini manugu so ameka se baby kra ye dum light pap ya tum mu kwabro chire da politicians munim se de kosi buro ni asisi achechire ni kuro ye man out of that me baba ko o Germany sisi a o ko Germany 4 years ni o se ye man out of that nem say eh ye man out of us dan say ha de o man out of ba ko ni pe be wu no untimi nkai enti ye man out of ensuo to agra da edudo ade esan ade echew license say bang amum politicians mu ko abrocho mo di ho akwani aba kwa nanso no mo hu se de ho sitie enso hwe mo mu krom hwe na hwe nkran kra the capital city kompo anu na ko hwe aho na nipa ko ko jali to ni to bini eguo. What is this? Hwe go tese de da krom go tese basa ye bibia sai mo pra konya mo pre ayi honorable peninie enso so mo nya de adwuma ne se ene ye bre former pre ayi am kan some we venture to ni ye nko ayi former president John Agyemang kufuo wa kro na dollar one cedi 20 pesos na de nya $1 2008 9 and no free so me boa no correct 2009 no free so na ayi NDC buy na ayi NPP so e buy NDC buy ya 1 cedi 20 pesos na kwa koduru be say 3 cedis na say 4 cedis na NPP asa ba bio e say scan kwa na e kosora koduru 5 cedis 60 pesos ade ama nyema bua enima ye dendenden metu ami no kase MP minister bi mpanimfo no obi akobi account ewo UK ewo Europe America and the dollars pounds agwagogo ozo ti how this is we dey nya pounds no go ye savings wo obi man so ozo ti how say onkrofo ho kire enti ogo babo sia World Bank na World Bank ama osika what is kind ma on to na na sika na sa bedu abrochire ho aban ne broni wo bu yan tezo moda ni akronfo ni ehudi wo na ma mi we de sabe wotene ba bi wan ko pio ena ma ha ma yi ni sa yan dai omra me boa na me boa asuma me kan entosu mu aka shirem se entosu o se ensamfu ahi de Ghana fo bi no mu empanifo ye no enya ye nya de obeka uko kanso atwede e hye ntomam etu omo sakra ya adwene de tie sakra ya omadwen ebusiafo enede aha ena ye di besi apostle phone number e chatro na ti se ne kan no me boa omo sakra ya adwene
Woman such a adwene dia wiase no Ghana ye hunu ye ho ano da. It was a ghost watch man ni abri ase pa. Say me tell Ghana ha che. What you say? 1969 ye to aba. Sa na me nyanya 18 years. Nka me tumi hunu say dey sikwa up to now ye hunu ye ho ano da. Entimi sell. For number no. Me de batu dwa. Na ya na nsemfo hi. 055 number no ni 0544 262614 0544 2626 and 14 and 020 70 20011 020 70 20011 Ghana for no yɛtie fo ahwɛfo nyinaa medama se nyame nhyira mo awurade no mo wanka mo ho Yesu Kristo din mu amen amen ya so musa ebusuafo ene day aha ene ribesi na me adoma besan edi enhyemu bi midin edena na ama owusu a makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwɛfo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH